Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran ng Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Wan najmi idha hawa. Ibet kubitoon igiram yaulog sa sumidop. Ustayan, miyasubag sa mga mufassiron ko miyalo ya bitoon ang tunaas kanyan. Pitero o mujahid, as kanyan subitoon na turaya igira sumidop ko kapita-pita sa giyuto ipinili o ibn Jarir. So tindagawas sudi nas kanyan subitoon na az-Zuhra, Venus. Sa aya ini pa wala subhanahu wa ta'ala, na so kaya pakadaan niyang kusipat akadadadag ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustayan, giyanan so kaya supa wala subhanahu wa ta'ala ko sabaad ko mga kaadniyan. Sa kupa kayo nakasupa iyang ko api anto na anganin kakagiyas kanya ni miyangadn. Na so sala kauro na inad na di kupa kayo baad na supaan yan arwar kumiyad nun sa giyuto ikaturo o asyaabi. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kada madadag subulayo ka iwa guda matatap su Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa. Da apturu niya na pagukit sa baya aginawa niyan. In huwa illa wahyun yuha. Das kanya narwar sa wahi ay pagwahiron, pagilahamon. Ustayan, da aban yang beturu na puun sa baya aginawa niyan, inunta wahi ay pagwahiron. Peter wa Abdullah bin Umar, miyaad na ko ay surat na langwan ap kinagakang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka anakan kilangag na inisapar rakan ko Quraish. Sa Peter wira na ipsurat ka alangwan ap kinagak ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askan yan na manusia agi imanaru igira ap kerarangitan. Nagumin ka kumanurat na inalawiak nuto ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter uyan surat ka kaibet ko makapapaar ko ginawa ko kada apakali ora kana katero inunta askan yan subenar. Piyakam buat tu Imam Ahmad Agusu Abu Daud. Allamahu shadidul quwa. Piyang lus kanya nung mabas ng ikabagar. Ustayan, giyuto sumalay kata Jibril ang mga sifat yan ang kananami aloy ko ayata ikalima, ikanam, ikapito, ikawalo, ikasyaw, kukip sumpain ko wahi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du mirratin fastawa. Akirik sa bagar udi na buntala katayid sa mimbetang kubuntalian. Wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla. Askan yan na mipayag si iko kawang mapuro. Orian yan na dumiyasag sa miyakarani su Jibril. فكان قاب قوسين أو أدنى. Na miyaad na diyang kaadwa pa na igira inirat udi na labi marani. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Na iniwahin niya na Allah ko urip niyan su Muhammad sungani na ipagwahin niyan. Ustayan, sumiwahi sa ayatanan na dua maanan niyan. Isaun, na iniwahyu Jibril ko uri panwala subhanahu wa ta'ala asu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ngani na ipagwahin niya nun. Ikadua na iniwahi wala subhanahu wa ta'ala ko uri paniyan sa minggulalan ko Jibril sa ngani na ipagwahin niya nun. Sa palaya ketarima ang kutwa dua maana. Kena ubasu Jibril na baniyan uri pan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadhaba al-fuad ma ra'a. Da pamukag su puso ko ngani na miyilay niyan. أفتمارونه على ما يرى. Banyugi pakambu kegeskan yan sa Muhammad si iko nganin apkilay niyan. Ustayan, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na melay niyan so Jibril ko buntalian na titu sa miya kadua. Paganayro na so kelay niyan nung ko kaya puyagin si isa dunia aad na namagato sa papakyan. So ikadua na so kelay niyan nung ko katatagwiran ko Sidral Muntaha ko gagawi iya kiyanay kiyan sa langit. Sa so paganay kelay niya nun nagyuto so paganayd na kanabi niya ko kinisampay niya nun ko ayata ikra maana so kabatiya. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Usab na ramilay niyan sa kanya na Jibril piruman sa derpa asalakaw. Si ko kayo wa Sidra al-Muntaha. Ustayan, supman supa kaysa ko inomela yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukad na niyan sa mapayag ko kapakaanaw niyan.
Na kiasu begeunang ku mga ulama sa pitero muslim amiaka puung ku Abu Aliya amiaka puung ku Ibn Abbas aso ayat ada pamukeg suposo ku melenian agu so ayat agu melenian skanian sadar pa asalah kau. Na pitero iyan na aya kelenian ku kadnan yan na si iku puso iyan sa miya kadua. Sa siupak skanian Ibn Mas'ud agu so salah kauron. Sa aya katero al-Bagawi ku tafsir yan na adna mikapita sa gurumpong sa skanya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na melenian sukad na niyan sa sudun sumatanian sa kateru oto ana sa guso al-Hasan guso Ikrimah sa adna mapamimikiran roong. Pitero Abu Dar ay niisahkan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abang kami ilay sukadnan ka na pitero iyan at tihaya amelayakan gusi ko isa akiyah panutulaon na miya kailay ako sa tihaya. Sa so hadis sa pianu tulu Ibn Abbas sa katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amelay akan sukad nangku nasiiran uto pakaan tapaku kelen yanun sa taginepan sa dataru kia panutulaun wahmad miaka puung ku Ibn Abbas apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia kau marakan sukad nangku sa isa agagawi nasi uto ku katuturugon sa kena ubasi ku kapakaan naunian. Suka pengulad kasan na ilayang kaso tafsir Ibn Kathir kan dudun subendingan yan sa maulad. Indaha jannatul ma'wa. Aron matatagu sa surga pembetuan sa janna al-ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Guani kakulam buan sukay wa sidra sa pengulam buat tihiya wallah. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Dema kasilay sukay layagu dema kalampas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sabna ramilay niyan supad ko mga tanda ukad na niya na mga ala. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra. Banyu milay sual lata gu sual uzza. Agu sumanat ay katluwas salakaw. Usayan. Giyanan sa mga barahala o mga Arab piyangin Tuhan nira na salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala sa subendingan san na mapayaga kiyaw sayang ko pangumana o saya na matatago ko kapusan ang kaiyasura na pangdudukaong kandudun supariksa. Alakumul dhakar wa lahul untha. Bani orak suwata amaman arkian suwata abubay. Tilka idan qismatun dhiza. Giyuto na mataan na kambagi-bagi lalim. Usayan, sugiiran kambagi-bagi na kambagi-bagi lalim. Sa aya ipumbang sayrang ko Allah subhanahu wa ta'ala na sulangwan na ipkagudiran. Na aya petempar niran sa ginawairan na sumanga pipia. Inibang sayrang ko Allah subhanahu wa ta'ala suwata abubay kakagi ipkagudiran na ipalubungiran na uyag-uyag sa aya kinwairan na sumanga wata amama. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Des kanian arwar sa mga ingaranay ni pametunyus kanian aguso mga apu iyo ada ini turunon wala apad sa tanda da apubunutan niran arwar sa antaan na pamikiran agusup kebebayaan ng mga ginawa gusab na ramiya kau makiran na puung kukad na niran suturuan. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. Gukenaber ku manusia sulangwan nangani nagiinyan simalaw na mapia. Sarak wala so kapusan nagusu paganay so akhirat agusu dunia. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Mada kalapad sa malaikat ko mga langit adi pekang gaya guna so sapa atiran sa malakabu inon tabu ku oriano kay dini wala ko tawa kebayaan niya nagui keswatian na makasapaat. Usayan, si isa ayatanan na tiyang kedua la subhanahu wa ta'ala
Aapia sa mga malaikat ku langit na da apakah sapa aton sa bemakang gaya guna inunta sa kabaya wala subhanahu wa ta'ala. Na ayapan sa mga berahala apia narang kunira na katuhanan, kaayapan makasapaat amay kasumangkas wala subhanahu wa ta'ala. Mawata na di patut ibaad na manggulo layra na kamapian ko mga tawa suminim bakiran. Aya mataan na tepelis niran siran ko alungan na mauri sa dataro kialu yaw no sabad mga ayat. Gusto berahala na daa kaatawiron adi makapterwagu di makapkukug na anda manaya ikapakabaginian sa guna ko sala kauro na dini yang kesiya paginawan yan na ayapan so sala kauro nanganin. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Mataan na so serano tuadiran paparatiaan so alungan na mauri natang kedepe pembetuniran so mga malaikat sangaran na bubay. Usayan, giyuto so mga musri kaaya kapipikiriran ko mga malaikat na mga bubaya mga watawala subhanahu wa ta'ala ko kaya kemunga iran na gusujin. Sa supangan ta iran na di masasanday sa katao, kada akibayan iran na saksi ko tingiran, agudairan kama sa iso kiad na kiran wala subhanahu wa ta'ala ubasiran mga bubay. Aya mataan na kapanganto kaguantaan na pamikiran iran na dedeg, sa so Islam na pupengni sa tanda akarina ko langwan ako kumanian. So kakokom ko api anto na anganin na paturaya masanday sa dalila karina amabager ko kabebenarian. Na so mga musrik nag-iisiran manaro sa daatan dairan na mabager. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ada arkiran ro'wapad sa katao, sada apugunutan iran arwar sa antaan na pamikiran, amataan na so antaan na pamikiran na da akibagiran na guna ko benara malakabu. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Tali kuding kasutawa tiali kudunian so kata tadmir kami sada akia baya anian arwar ko kauyo wiyag kudunia. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. Giyuto iprautan nirang ko katao, mataan na sukad na nakana lebih matao wadi sutawa miyadadad kulalanian, agus kanya ni lebih matao ko tawa miyaturo. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Gurak wala sungani na madadalam ko mga langit agusulupa, kaanian kabalas iso sirano tu amira tarata sirang ko ngani na pinggalabekiran, agum belasan yan so sirano tu amipia siran sa lebih mapia abelas. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Asirano to supupenang gila aniran sumangala adusa agu supaya makasisingay inon tabu sudusa api teuba tirang ko oriano kiang gulau la airanon sa dairan den kaswi mataa na sukad na nakana maula di karila askania ni lebih mataur kano guani adun kano yan puung kulupa agu guani askano na ikaugat ko mga tiyan mga inaiyo na diniyo pembantuga sutia so mga ginawa niyo sa bas kano lebih mapia, skania ni lebih matau kutawa mianang gila. Usayan, so katerwa alamam,
Nagyuto sudusa ang manunumpang sa kasina udi na kapamanko udi na kainom sa pakaberg. Apianaw betiran ko kayang gulaw layranon sa magaan agudayran din kasui peruman. Giyuto ikatero Al-Hasan. Pitero Abu Saleh ay inisirakan so alamam na piterwakan askanyan so mama amiakang gulaw las sa dusa orianian na pito betian. Osayan. So Allah subhanahu wa ta'ala na lambas so katawin niyan ko penggulaw la anu manusia ko daniyang pengkaadan si iku dunia. Guani askanyan na si iku dunia akolopong ko katatagwiram pengko bakukungu ama irana Adam. Namia kasenggayar udin so tawa kafir agu so mu'min sang gulalan ko kataw Allah subhanahu wa ta'ala alambas. Sa katawan yan din so manusia pengungunutan ko Allah subhanahu wa ta'ala anta akabab kepir ko daniyang pengkaadan. Ugaid na swala subhanahu wa ta'ala na danyan ko kumaso tau sa surga udi na neraka. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى Bang kami ilay suta wato miyalikud agu migay sa may ito agu miligto. Osayan, ginan sa mga rupaan utawa madu dunia amalay anugun agu maligat ko kapamamagay sa swaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aamay kami puun galabag sa mapia na potol niyan sa itargian sa dinyan ni dayon. Nagyuto na da akakwan niya na balas yan na mapia kaaya pagilayan ko galabag na so kepusanon. Kena ubaso poonan yan. أعنده علم الغيب فهو يرى Baun dudun so katawi ko gaib sa skanya ni pagpakailayron. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى Anta aka daun man dagidayan sungani na madalem ko kitabu Musa. Aguso Ibrahim aso tumiuman sa pasad. Osayan. Inaliw niyan so Ibrahim at tumiuman sa pasad ko kini sampay niyan ko panulo na inipatureron wala subhanahu wa ta'ala sa kasampaya mapia. Adna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apianu tulu ibn Hatim amiyaka po ko Abu Umama abiyati o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangko to ayat. Na Peter uyan akatawa naka uanto na initumanian. Na Peter wakan aswala subhanahu wa ta'ala agu susugu uyan ni lebih matauron. Na Peter uyan na initumanian sugalab kiyang ko gawi inian sa samboy ang 4 rakaat ko paganay ko dundo. Umia panutula lalayon kaniyang petisbik sa ingarano kad na niyan. ألا تزر وازرة وزر أخرى Adi keewida na isa aginawa abaradu sa sudusa isa aginawa. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Guda arko manusia arwar kungani na pinggalabukian. وأن سعيه سوف يرى Gumataan na sugalabukian na tangkadapa ki ilayron. ثم يجزاه الجزاء الأوفى Orian niya na balasan sa balas sa lebi pekadiyang ka. وأن إلى ربك المنتهى Gumataan na si iko kad na nakasup temananap tempatan. وأنه هو أضحك وأبكى Guskan niyan sa pupekasingaan niyan so kaad na gupupekaguraw kaniyan. وأنه هو أمات وأحيا Guskan niyan sa pumbagay sa kapatay ang upupanguyag. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى Guskan niyan sumiyadin kung ganapa ang mama agububay. Osayan, piyama kito kawan wala subhanahu wa ta'ala ang kuto ang mga galabukian. Kaan mapupamimikiran ng manusia o kagaganyan ang kuto ang mga nganin o di na so pianong ganin niya ng mga katuhanan na di benar. Sabab sa ayat ito Tuhan na sumakapenggulaw laro na sudirun pagkagagah na kena atuhan ka inad na mangingindo sa Tuhan na mabagar. من نطفة إذا تمنى Puun sa satu ka igiramin ni pentos ko kan dengan karuma abubay. وأن عليه النشأة الأخرى Gusier kanian suka keeden peruman. وأنه هو أغنى وأقنى Guskanian sumigay sa kakawasaan, agumigay sa katatangan sa tamo katatap kukirkon. Osayan,
So katerwa akna na so kini begini yang ko tamok sa piana gutia pukir kun sa miya tatapun sa miya tiya masa. Supman sumujihid na aya inip maanan yanon na so kabagay sa sakudu. So Ibn Abbas na sokon so kabagay sa kaswat ko tawa miya kakuwaon. وأنه هو رب الشعرى. Guskanian sukad na no bituo na makabangas syara. Usayan, inaloy yung Allah subhanahu wa ta'ala, askan yan na Tuhan no bituo na asyara, serius, sa biyatki ng kotwa bituon sa sudin sungaran yan, sabab sa kagi ad na mga tawa sinimbayra ng kotwa bituon. Na piyak ito kawang kiran wala subhanahu wa ta'ala, aso sinimbayran na ad na Tuhan yan na miyad nunas wala subhanahu wa ta'ala. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. Guskanian sumiantior ko pagtawad paganay. Aguso samud na da aliyamba iyang kirang ko kaya tanak kirano siksa. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Gusto pagtaunok sa miyaw na, amya adin sirana sirani miyana kutuwa gumimalawanda. والمؤتفكة أهوى. Gusto pagtaulo ta iniduso iyan sa siksa. Usayan, giyanan sa mga pagtawa inantiyor siran wala subhanahu wa ta'ala sabab ko kala o mga dusairan aguso kaya pa minasairan ko lupa sa desiran kalalangi o mga sugu amya kaumakiran. فغشاها ما غشا. Sa kiulambuan yan sangani na mangulambu siksa. فبأي آلاء ربك تتمارى. Naan da kulimu ukad na nakaisisang kaan ka. Usayan, aya panunumpangan ng kaiya mga katuruan Allah subhanahu wa ta'ala na so manusia apapakaparatiaan sa mataan na so alungan na mauri aguso wahi na benar sa daasang kaanon. هذا نذير من النذر الأولى. Yee na pangangalak so Muhammad apad ko mga sugu paganay. Usayan, subtero na pangangalak nadir na isa ap kituro amaanan yan nagiyu to din susugu sabab sa skanya ni maawid ko mga pangangalak ko siksa wala subhanahu wa ta'ala. Nagi makasulda so maanan yan alalayo na nalpakuma ko Quran sa suparinta aguso pumarintaon na isa-isa siranda na disiran makapembelag. أزفت الآزفة. Miyakarani subengkit ليس لها من دون الله كاشفة. ada arkia na salako ko alla apu kasawaun. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. Bepunsang ka iya tutul na pumamsakano, agu pupimaninga kano sadikano pekau tantang. Usayan, piyaka memasah subeta dirana besiran din masa sagula adi siran pekagurok sa detaruka pengguro kumia maratiaya sabab ko kalkiran sang kotua gawi iya pekatalinguma. Na sumanga kafir na besiran din maso sonor sa diran utuma pipikir. وأنتم سامدون. Saskano na masasagula kano at tumatalikud ang malilipat. فاسجدوا لله واعبدوا. Nasujud kano kolla agusimba anius kanyan. Pangumana o saya na ikalima. Subendingan ko mga berahala o mga Arab ko masa al-jahiliyah. So mga Arab simba sa berahala na aya kapipikirairan ko berahala amanat Allah tagus wal uzza na mga watasiran na bubay wala subhanahu wa ta'ala. Sa so mga Arab na pakalalawan nira ng kaiya talwa mga berahala ang mga bubay si kulima ang mga berahala inibigay kirano Amr bin Luhay ang mga berahala uto kumasa Nuh alayhi salam. Sa sukuray sarun makabubang sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya ada tiran na peliut nira na kaaba sa giiran teruon so si isa ingarano Allat si isa ingarano Al-Uzza aguso manata ikatlawang bida-bida asiran mga pupurwa piag taw-taw aso sa paatiran na di sumala aarapan.
Saging kana na tuluwa mga berahala na aya kapipikira-kira ng mga Arab na sira ni pagkasapaat kiran ko Allah subhanahu wa ta'ala, mabubuloy sira na ukita pagempit niran kaansiran makarani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Da akap simba emikiran arwar sa ang kamiran mi pakarani ko Allah sa kadeseg surah Az-Zumar ayat 3. Sa aya kapipikira-kiran na mga kalibun tuwa mga pupuro. Sumanat nas kanya ni miyaw na ko tuluwa mga berahala. Sa sumanga Arab na kialeman nira na kipsumpat nirang kong ngaran igiramitu siran sa ingaran. Sa miyaadeng kiran so ngaran Abd Manat Urib no Manat, udi na Zaid Manat, bulayu ka umanat. Sumanat na aya kapipikiraw na bubay at Tuhan ukuran. Aso katunduwa na si ko ukuran o manusia ko kapitay niyan. Na si ko masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na subeta dia na mabuba adi subeta dudu asala kaurun. Na si ko miangaw na amasan na subeta dia na mala si sa lupa hijas sa tepi karaga tamariga giridsi na si ko kialaga da yumasa na kia salungan skanyan ubarahala al-Uzza. So berahala amanat na ayarupaan yan na di maator mait maator apaka titindagan sa tepi karagat sa pagalitan ng Makkah agu Madina si iko kilidu palaw musalsal si isa kudaid. So langwa na Arab na sinimbiran sumanat na amay kasubinatang na kurban ng kumanat na sumbaliin kanyan sa lig na isalapot suruguyan si isang kutuwa atora berahala. Ayama kalalawa na bangsa ko mga Arab simba kumanat na sumbawa tano aw sa gusto Khazraj. Sa giyan kaya dua kalok sa Arab gusto mga pedapiti kaloksan na si isiranggi isilingga na ta ko berahala amanat agu iptawagiran so ingaran yang kumasa akap naikiran agu ruu siranggi iputul sa buk. So Quraish na sinimbiran sumanat sa tamang ko ikawalu ragung ko urian hajj kumasa aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam magu so mga sahaba niyan na miya katugalin sirang puun sa Makkah si isa Madina. Na si ko kaya pakatabanu Islam na inisugu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Ali bin Abi Talib so kagbaan yan sangko tuwa berahala. Na urian yan na kinuwaw Ali sulangwan na ngani na matatagu na ped sa mga korban. Na ini kaswinian ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pedsang ko to mga ngani na miyakwan yan su dua pedang suda tu sa gasa na su Al-Harith ibn Abi Shamir al-Gasani na ini beginian uto apamamagayan kumanat. So isa ko pedang na aya ilanu iyan na su Mikhdam na su Isaw na su Rasub. Ayung ko salaka watutul na su Ali na si inyan miyato nang ko tuwa dua pedang ko semba ubarahala al-Fals. Giutu subarahala apsimba anong bawata ano ta'i askanian na mariga atuki apaator kumay tumapalaw aaya ipbeturun na palawa aja maka sasayan sa piyagtaw-tawang kutwa barahala. Giyang kutwa barahala na bininasa o Ali bin Abi Talib sa suguan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allat. So ingaran na Allat na ngaran na bababay na Tuhan. Saskanyan na Tuhan na babay. So kapsimba sang kaya berahala na miya tatap sa subra sa sanggi buragun kuda pensu Islam. Sa so Allat na andeng na katutukawang ko saba da mga derpa ada tara Palmira agiyu tu subalinta da kabasakan si ikulanda palupa Assyria. Gusto mga Arab na batiyah na katawan nirang pensu Allat. Giyang kaya bangsa na piya kasugiran swaga mo mga Arab gusto berahala o mga pedabangsa gusto benderan niran sa Albatra maanagi patria na makikilala ang makasusugun so taong mga Greek agu Roman agu Arab. So Allat naskanya na pati rugu ato rasi makambebetad sa At-Taif. Aya kumiki birun na sumbawatan wa Atab bin Malik apad sirang ko piti kaluksang ko Takif. Sa pimbelaya nira ng kutwa berahala sa taragumbelaya datar walay ko atagian. Sa skanyan utwa berahala na kukukusan sa bungkus sa datara Kaaba adinis sa sinimbas kanyan no kuray sa gusto kalang kapana Arab sa so ingara na Zaid al-Lat, bulayu kaw al-Lat, agu taym al-Lat, ori panu al-Lat na si makagaganat sang kana na berahala. Giyong kutwa berahala na si pakababekna kuderpa aso iman to nakambubelayan sa manara umiyag ba masjid sa At-Taif. Sa miya tatap sukap simba sang kutwa berahala sa taman kumasa akia pagisla mo mga tao sa At-Taif sa suberahala na tiutong. So Al-Uzza. So berahala Al-Uzza nas kanya ni kanguda ang kutlo ang mga berahala.
So kater wal Uzza na bababay na kater wal Az apaduto ko siyaw pulagu siya wa mga ingaran wala subhanahu wa ta'ala amya alwi ko Quran. Aya may tuturo iya na maana na makalalawan so kabagrian. Sa aya kumikibir sang kota berahala na sumbawata no Syaiban ibn Jabir na aya kapusa na sumisiya pun na sudubaya. So berahala al Uzza na si makambubukan sa balinta da pagutaraan na nakhla ko darpa apambetuan sa khurad amarani sa Makkah. So berahala al Uzza na kayo samura aso puro iyan na bubalayan sa walay na si iku kilidang ko to kayo na ad na aturo na susutiin askan yan igiikurbanan apalaya siran susutiin na guging ko to kayo. So mga Arab na ipambetuiran ko mga watayran so Abd al Uzza o Ibn Uzza. So al Uzza na askan yan ni makalalabi ko mga berahala o Quraysh. Gusto Quraysh na suminggay siran sa darpa ang matutundua balintad ko darpa akhurad ay dedatariran so kasasalawon sa lupa haram sa Makkah. Sa subarahalan na pupumugan sa mga pamumagayan na gubtumanan sa mga samaya agu mga kurban agu mga wata. Gukikilalaan na so al Uzza na skanian din subito o na Zuhra maana Venus askanian so Tuhan o kabaya maana God of love ko mga Roman. Sa miya tatap sukap simba ko al Uzza sa taman ko kini sa parno Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kasimba sa barahala. Si iko Oriano kiyata ba na sa Makkah o mga Muslim ko ragu na namagato sa gutulupulo na inisugu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ulwan sunduro niya na so Khalid bin al-Walid so kagbaan yan sang ko to barahala al Uzza. Ayon ko anda nga tutul na so al Uzza na skanya na syaitan na mabubaling sang ko to kayo samura maana nunok sa balinta da nakhla. Guaniya pataano Khalid susapon sang koto kayo na inisuan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o adna mele niya nanganin na pituro yan ada na inisugu iya nun sukapataan niyang kwe kadua kayo na kagi mapata iya na inisu iya nun wadna mele niya nanganin na pituro yan ada na inisugu iya nun sukapataan niyang kwe katalawa kayo na sukapataan niya nun na mele niya na korngang walok sa bubay aso masarira nga bukya na lumalayo ga penggerenget niya ng ipanian aso liman niya na mapapalut sa ligian. Asi ko una niya na tumitindugun sudubaya askan niyan so sumisiyap sang kuto as syaitan na berahala. Na so kele niyan ko Khalid na miya nanawag sa tigian ahay Uzza lindingang ka aginawang ka ko Khalid sa uba ka maula sa lebed na kasukulub sa gumaaning kaaginawang ka. Kauding ka mapatay so Khalid na kuluk ko kaitwa na gusto ka pakarundan sa pani si kay ka sa lindingang kaaginawang ka. Na sumimbag so Khalid sa hay Uzza subentugan na kena di kesalungan na kena ubang kakapaar sa swalla na ini kukumyan so ka pakarundan ka. Na so kaya po so to na tinido Khalid subabay aloks na miya bensa da ulo niyan na subang kay niyan na mimbelaw ya umbi agu bayanak. Orian niyan na piya karagundung yan so kayo samura agu biyunu yan sudubayah aso kumikibir ko al Uzza. Na kumiyaso iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pianu tulianun sumele niyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteru iyan agianan so al Uzza. Asa iko orian niyan na ded na keed na pada al Uzza ko mga Arab ipoon din sang kaiya gawi na di din kesimbas kanian peruman. Suhubal. Subarahala Hubal na makatitindig ko kilida Kaaba. Askanian na mariga abatula kita ator, aayabung talian na piyagtaw-tawa manusia aso kawanan na liman yan na miya binasa, sa sukurais na inimbaliran sa liman yan na bulawan. Nasuhedapan Hubal na matataguun so kalungkong upitwa gasa uukuran, al-azlam, orakal aros, agiyang kuto ang mga gasa na daasokotya na guda ahlawin yan. Askanian na susutiin na gusisiyap no kumikibir kubarahala. So isa sang kutwa gasa na susuratan sa Sahih, maana untol udi na benar, udi na linang surugu iyan, bangsa niyan. Na so isa agasa na ay susuraton na mikukuyapat, mulsak, dilinang surugu iyan na gusto bangsa niyan. Na amay ka sumama na sengka ko bangsa o bago inimbawatan na magay sa kurbang kuhubala binatang na tumunggus ko gasa, na waya matunggus yan na so Sahih, na so wata inimbawatan na matarima sa kena ubawata sa zina, maana di kawing. Na amay ka aya matunggus yan na so kasusuratan sa mulsak, na aya maanan yan na so inimbawatan na watas sa dikawing, sa sangkaan yan so wata inimbawata ikaruman yan. Sa adum pa na mga gasaro o salakaw sang kutwadu apugusaran sa kaprimar kwi sa amyatay agus subeta da kapangaruma.
Uigiraad na penggulaw la anu Araba mapened na sumong sang kutua kalongkong na tumunggu sang kutua gesa sa pagilay niya no anto na ipekambuat to na suguan sa giyutud ni betadiran. Suama ada tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumiyong ku hadapan no Hubal na misa paun sa umbawata sa 10 mga wata amamah na so isaw na kurban yang kutuhan sa hadapan na Kaabah. Na so Abdul Muttalib na mimbawata sa 10 2 mga wata amama agun mga wata ababay. Nagbuo niya mama kala sa mga wata iyan na piya kalangkap yan so samaya iyan si ikiran na ini surat sa mga ngaran nirang ko 10 mga gesa na so kumikibir ko azlam rimara na gesa na piya kasusugin sa mga gesa urian niya na tiunggus na so ukuran na si imya kambuat ko Abdullah aso ama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na so Abdul Muttalib na kinuha niyan sa wata iyan na iniwiti ang kubarahala isa pagunayla agiyuto igi ikurbanan ng mga kuray sa maranibu sa Kaaba. Sa kinuha niyan suglati ang kasumbali niyan so Abdullah na so mga tunganay niya na inakulan niran sa din niyang kakurban na ko Abdullah. Na miyaki musawir kira na aya mini musawir na tunggus semperuman sugesa sa sanggar na 10 unta uman tunggusan. Na miyaka 10 matunggus na siidin sangaran o Abdullah. Na so ika-10 agwisa na miya kambut si iku unta. Sama nuto na aya minisanggar ko Abdullah unta na magato sa unta sa dekato ga urugu iyan. Agyuto imimbelo ya ada to kuray sa kibigaya dia to miya kapatay sa dati baba at yang keduwis lang makukumana diyat ko uriano kaya pa kaumanian. So isa paguso nayla. Aya para tiyong mga Araba Jahiliya. Nagyang kutwa 2 berahala na mga tao sirana piyamaloy sirana ator. So mga Arab na aya paratira na so sabada mga ator ang makasasayan sa buntala manusia, nagyuto na piyamaloy ang manusia. Ayon ko iri nga andeng na so berahala na mama agu babay apad sirang ko bangsa ajurhum sa Yaman, aya ngaran nira na so Isap ibn Ya'la agu Sunayla bin Zaid. Sa mikibaya isiran na 2 na numiyek siran sa Makkah agu sumiul siran sa Kaaba. Na adna miyato uniran roo wa misisibaya derpa na mitepok sirano na minderwa kasiran sang kutwa sotia walay. Na sabo pro na piyamaloy siran na mga ator na kagi mapita amatoon siran na iniliyo siran na tiagu siran sa kilida Kaaba kaan siran mabeloya lalangan ko mga tao. Orian niya na mimbeloy siran na ped ko mga berahala asinimba o mga Araba pedu mga berahala asalakaw. So isaw na si ipya kabakan sa ubay Kaaba na so isaw na si iko ubay upari dia Zamzam na orian niya na mimbeloy sira na berahala agi ikurbanan sa mga binatang ako kurban. Sudul Khalasa. Giyang ka na berahala na si makam bebetad sa tabala kapaglutan na maka agugi Yaman. Skanyan na maputia ato raad na migagaang na buntala sangkad. Sa aya kumikibirun ko mga Arab na sumbawatan no umama apad ko bangsa Abajila ibn Ashur. Sa subangsa akhat ang Bajila azad as-sarat aguso mga siringan nira na mga Arab apad ko Hawazin na sinimbayran ang kanana berahala agu pikurbanan niran. So telawa mga gesa aka primar na rekang kanana berahala adul Khalasa. Sa so paganaya gesa na susuratan sa Psugu al-Amir. Na so ikadua na susuratan sa Sumasapar an-Nahi. Na so ikatelo na susuratan sa Numanayaw apupagayan maana mutarabis. So Imrul Qais na tiyunggusian sugesa ukuran sa miya katelo ko hadapan no berahala adul Khalasa ko oriano kiabunu ama iya na so hujer sa minggulalan ko isa kalok sa Asad. Sa pemangnis kanian sa kaayunan ko kasupan niyan kay ama iyan. Ugaid na uman makaliyo sugesa na aya ipsugu iya na sudin yang kasaup. Na kiararangitan na bindinasan yan sa mga gesa agu inibedes yang kuberahala. Sa inisinta yan suberahala. Sa giubat yan subang sa Asad na diagian siran. Na ini po unruden na ded masupak suberahala adul Khalasa. Nagwani ang makaw masu Islam nagiba yan ang kutwa berahala. Sa so Imrul Qais na skanya ni paganaya sumangka sang kutwa berahala ku kaunutiron. So Anas. So berahala Anas na simba anu mga Arab sa Yaman si isa ingda khawlan. Padzkaniyang kung mga berahala amya aloy ko sura Al-An'am ayat ay kamagatos sa 30 gunung ko Quran. Sa igira sa mga Arab na miya kapragun siran saper na adna isenggiran na rakwala subhanahu wa ta'ala agu sumenggay siranon sa kipantagu berahala Iran. Na amay ka sumamber sundua makapuong ko inisenggiran na rako berahala Iran sa seinyan ibayu ko inisenggiran na rakwala subhanahu wa ta'ala na kuwaan niran so inisenggiran ko Allah subhanahu wa ta'ala na itapi irang ko rako berahala.
na amay kasundu na sumamber sa si makapuong ko inisenggiran na rakwala subhanahu wa ta'ala, na ibayugi ko katampara inisenggiran ko berahala, na ibagakiran sa dira ni kasoy sa bayran tapi ko inisenggiran na rakwala subhanahu wa ta'ala akipantag. Giyanan so inaloy Quran nagiiran kapanalimbut ko kukumaniran apa kalalabi iniran so berahala adis wala subhanahu wa ta'ala ko kabnariya na ipumbataliran. Pangnal ko sura. Skanian so ikapat kulumpukan o mga sura apito ay niturun sa Makkah, asumiyaw saydin ko pangnal ko sura Kaf. Ayad na una yan abendingan ang kaiya sura na sumakapantag ko wahi akana o bumatag iri nga adibnar. Sa ayab sengkaw na so sirano to adi maliwanag susabutirang ko kamamata anik wala subhanahu wa ta'ala. Sa swala subhanahu wa ta'ala ipuuna naguanta pulang wantaman. Misipas wala subhanahu wa ta'ala ko kaad na bituon igiras sumidup. Sabab sa rinayagan na mala akatawiron ng manusia. Sabab sa kadaklang so kaya simba iransang ka na bituon kumyangaw na amasa. Sa pembegern wala subhanahu wa ta'ala amataan na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na titu sugu iya na matuturo akna uba sosoo kaya beteng agu kadedeg. So pamutusan yan. So wahya ini turun ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na benar puun ko Allah subhanahu wa ta'ala aawida na kasasariga na malaikat na sukapseng kauno manusia na karina sa kadededegu pamikiraniran araradu kada apelang agu sudi kapagusera ko pamikiran sama pia agu raradu kapangungunda to ubaya aginawa sama tatabanian so akal sa dinian mapakapenggelebek subegrian. Sa swala subhanahu wa ta'ala na skanya ni puuna nagu aya kaposan na tempatan ulang wantaman asipatian so karila agu so kamaap. Sumita tari dedeg na da mga akaliran sa dirang katawan na swala subhanahu wa ta'ala na aya kapumbalingan na no kalangwan na siya'y. So manusia so kaad na salakaw so waraan agu so kapkakaw kaugu kibabetug langun na miyapato tasimbaan niran skanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Ini turun sa Makkah, inunta so ayat ay ka-32, katumyurun sa Madinah, aya kadakla ayat yan na 62, tumyurun ko oriano sura al-Ikhlas. So hadisa manunumpang sangka iya sura. Pianutul wal Bukhari amya kapung ko Ibn Masud pituro yan, aya paganaya sura ay niturun na adna ayato na kasujud na so sura An-Najm. Sa pituro yan, sumyujud su Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumyujud su langwa na tau kutalikudan yan, inuntabu sa katawa mama, amiyelayakan skanya na kuminawa sa sakamasabayanak na ayan yan syujudan, na miyelayakan skanya sa oriyan na miyabunu askanya na kafir. Skanya sa Umayya bin Khalaf. Pia kambut skanya no Al-Bukhari agusu Abu Dawud agusu An-Nasai gumiatoon ko salakawa tutul askanyang kon so Utbah bin Rabi'ah.